Nura olur? Kanna bara neragani? Санкт-Петербург. Onda tuğuk boları? Ну, Курахтахи. Kürektehi de. Onda kanna hacjesta akıdı? Ну, аквапарка. Aha. Muzeyler kadar? Ага. Ilminga, ha? Aha. Kimliğin bara neragani? Мамалын. Mamalın da. İyi kanan da. İyeti gönder hereki müzike. Bir kihimiz bu gelle. Avgust Mikhailovич'ten. Ey kim? Kim edek? Vissarionovich. İlmen kölge sergini turu but. After but beyte kama hacjette. Ne kadar havaların? Aha, tehbeke yandan kalligit. Kinnahtem bolagati bahastı bidehinlerin. Bihin yurbalar bud. Aha. Yurba erelegen oğotum sizin havakıştam. Evet. Hadi hege. Men Japan'dabı. Evet. Sidirga tatyanin yürbiyamna. Evet. Ne bu yukarıda keren olur Yurbattan. Nadir havaları o bu kadar gidiyor garde Sankt Petersburg kirger gittiler. Aha. Ütüye kızından da kötüydüğünden de. Çok da gali veriyor ya. Ütüye ki haydan da. Ne ki ha vallahi. Aha. Era ütüye ki ha, ütüye ki ha. Jet morus kuda hangrayacak. Canım aramız sireyin ustan diye mi? Лишнее инста ударить. Ne iyi oldu. Nere oğlanlar? Baramı sireyin götürüyor. Gıttar. Bak gıttar. Bardık. Kim yalan o? Ah, kasi mo teror baru tadi mulai aldarak ya para itu. Cebek. Ayo, banyak. Гимик. Например. Agora pra baixo vou colocar. Yürü yol bu. По Новгородскому Кремлю. После Великого Новгорода мы поедем дальше и остановимся у памятника воинам-якутянам на трассе у деревни Буриги. Это памятник, который поставили в 60-х годах по инициативе якутских исследователей. И мы обязательно там возложим цветы, скажем пару слов и вспомним те... Давайте оставим.